Shi benda ban penklan ban yakun Persia ya ke Jingsniew kumu Droks ka dream ne ka Drok reduction elimination and action mission ka sokal mikhaya la penlong ya ke jing ya slok bat kiseng kentai Kiba nakeleng ka Shilong ha ka jing ya slok kumbasan pongut kino lam seng kentai ka wan me shimenta hak ba ya thil jing bat kumno ban weng yi jing jong ki khna kawai kamat ka bakta bha ka de ka jingjur ka Jingpep Skul Shiteng por ki khna ha ka de ka jela bat ka jing nangkiu ka Jingsniew kum ka jing di Drok bat ki we kam snew na kalian ki brave ka dream support ka jing mission director ba Francis Khaching ka pensyai ro ya ki thong jong ka de ka mission na ka benta ban yakun ya ka Jingsniew kam tam ibangop how Drok kal ai ro ka Jingsniew kumen ki Jingsniew ngo ya ka jing no senyang jong gilang kemi ban ya thil ya tai ha ya ki lat ki lenti ban yakun Persia ya ke Jingsniew hakim lang salang ka sanglong kami jong nong so ko kan habang ya yunti ngayon bagi kena kalai baka sausna people ki drop out di education department ru gadai ben shinkian nama kiladon kibi ali school kibade ki parlok ki jonga kibade ki principal masa isli ong haba ki kena jompi ki pep school shitio di kuki nong hikai ki class teacher ki dei ne bande ke sutu iki kimi jongki bakade ke jindo nong kabakra di ho rasia bande ba ya trei betiba kishiem layo good knowledge tinggal julai do bande terus ko yang kita ki kena no ndai to kuna koi special school yang hadu tentang long susi ho ibai malama ikna class 9 nda kubai na class 7 nang 13 years eka surrounding the bawyan mauru long ay iba nga ba kapay teng kung kasi lang kami ng karan palat ng suyahan di nga dali karan ikami imsuto di nga lang sa school nga doon pihab dali counseling ikami maka sa school kim siya di kabaning ko nito masyara ka na ni kinatap school kinamhikay kiwanwa ini di nilang humi pumbalong mata magnaburong lagi dyan kinamhikay di benda pat kamdon niya kata kalau drop out kalakhan balat nato kikna license di ka education department kadi ben sim kia bahakan haba ki pep school kikna nakadawi nakaliang hayo bale bat pakumno kata kadi kita cingkeli ka bahe ha madu ka Kiew ka drop out ka Kiew ka jimpam jinti kikna ka bangalai ipasha amaya shamshane ben shwana kna muni kita men ni kira fan de ilari kadang ile kano ka kam ka bang nginde ke ibugi hendrai minta kam don show ang bajule arah yan wino dengan ai complete siya ka social welfare department balang baju pi ba khashien na do piwan ke jing sharahan do pi ke jing ya chik ki than dam de ke ba kam kai na ma ngao along ka social work pi ba masih tere man ka pon ta pa na i ke jing ya ke jong pi ngara long sharahan ka ma ti si betre ublay rumah kerkui pi tambah ya ke education department pi hapan on ya kata ni ke Jingpep jangan pakra nama education department ke de chimkia ya siapa dan IT survey juga question yang fina kwa reply question yang ikong ada walau sorten let's see kita diterima ibawan sumar nabade di itai kena karai ladon ka mental trauma di dan kan penjak counseling di kumbal abatai isa di yang pakai sedang kata dream care nampak hadu pakai dasar kata let's see laban up ne di what you can do is kumbal isa ila share kenika QR code pila abat scan kenika QR code di call kenika rehab centers pra paket balik kita minimum quantity kemudian kita small quantity tiki air salah di kita di haban dia kita paket boleh rumah kadi betul ke certain quantity tiki ni salah ki penduna kata quantity boleh dia semua mak ne kata tu kalau personal consumption te kasih tu ndai kita boleh kita le commercial quantity ko hambur di kita le kadon kala Hindi naroon tadi ka NDPS na pada kadang sa pit NDPS kata de na akani muncipsnya nyawan lang macam komunisya nyawan cukup Kerala ni study kuno dokter itu
Dia aku pun yang discuss bagi police state iklan mana fight ini spam drugs. Dia ngangan dia wajib itu untuk implement dari NDPS. Tadi NDPS kai board kesokan ban ladang beri ulang million asim raisi ban ulang don commercial quantity. Kai kalau berkira ada malah ban seize negom itu tu apa tu nanta seize yang banyak kau seize kat baudan sa seize dia minta ada maklum bahwa ni sambut nak pengat poka NDPS ane dia pindah bagi pulit intre berbagai nak lihat sokar dia lihat malah sambut awak ni pending sorry kita saat ini kes bagi laporkan NDPS kerana proses kerana kita ini kita pergi kita menjadi buat pendebat di pulit ini tinggi menjadi terang buat polis banyak kumdu banyak penklaim yang ada yang kami problem. Kemudian kita legal awareness ni yang legal problems begitu. Next point dari support is hakun pembilangan high support ini. Memenuhi lebih di kawin pokoksan yang support ada di Kiba, kalau spiritual support, spiritual ini. Nanti ni boleh nak kaji boleh ni sotu apa itu kan boleh sampai dekat. Kali kan drug treatment kalau totally free. Kalau bersesi treatment ni BPL family kalau totally free. Dia pun kita jangan maksud kena curi kita ni itu family. Dia treatment kalau totally free. Total Jingsniew support government kita sispa Southway ni kalian mesti sispa Southway ni sispa Southway ni Jingsniew long events long dia ni ya itu kita dari BPL family itu tahu sih dia siapa kalau bah kasih lana kacau kan rehab center kalau rehab center Shiteng wajar kalau mesin praja kalau mesin karaja kalau mesin lain wajar kasih lana kacau dia kini rehab ni kadang anda kini video ni suatu kau kita detox kau kita rehab pi ulu na muncul bahwa balik tentang rehab udang kan balik soal detox ada keluar balik because dia kan khatam mainly hero piti hindi untuk syudung hero itu syudung marsudung kiwa uthi marsudung nampak Islam kali direct sejabi dalam sejabi untuk umdan kontrol sudah ban decide nak kata ibu nak dibangun drugs kim sum kim sle kim ba kim kuat lo kim non interest kita ini ketua jadi drugs lalu tu lalu musuh untuk ketua jadi juga kasih orang lalu orang yang sesi kata kasih ya kata kemudian isu kamu minta ni orang lawai ni meeting tu ia dikasih dia dikasih suja dia dikasih buat slave dia dikasih dia kemudian ni hak clear juga mana kata kata lalu benda yang suruh Jingsniew mana tu itu dia kata Jingsniew pintu Shiteng pada join kau mau naik mencuri November apa Desember kialam jom komanda Dr. Rika kialam nak stage program banyak dulu ini long meeting kita kerja program kita ni pun balik waktu